thôn rồi nó bây giờ cũng là tàu hay sang ngày bấm ta khang ta bấm thế xài lá thôn ta giải ta nhìn đi tuang sáp đại mày zip zip mừng là muốn số găng thân cũng là ta giải ta nhìn thế xe này gài rồi traffic này mạc rồi xa thế xài thôi bữa nhiều tăng được bộ video update số lòng thế tăng định thế sẽ ngay bấm của tăng thế cái này thì sẽ hay nhỉ. Hello mấy người năm ơi tao sẽ ngay cười rắm tụi mày có tăng thế rồi hôm nay tao cái xẻo nó mày to làm có tên nợ cái lủng tôi vừa nợ sao đâu cái Berenda thế hay à Berenda hay 6 feet nè 6 feet hay Berenda khoảng lâu tổng thế thì cái mấy hay tanki duy tanki để hay safety tanki lâu khoảng từ nó plan số con rồi cũng là giang là cái xẻng khô từ con thế cũng là rúm luôn hay cái xẻng này cũng thế mấy hay gora mình gần có rúm cái này Berenda rồi này nè cũng là gora mấy toàn hay mấy hay rúm thế mấy hay fall thế mấy hay fit 12 xẻng mấy nè cũng là hay rồi là kitchen rồi là 4 so 4.5 inch है आई किचन से तो किचन ने विंडो बनाए थे हम को पॉन व्यू ले तुम ना पॉन खातों ní किचन हम ní tách thẳng được विंडो बनाए हो thế ạ तुम ना hay rồi ना master room sao cái master bedroom sao cái này ạ तुम ना window hay phải important số này lâu tuổi anh nhiều notice mình thôi anh nhiều phải nó window hay important số này nè tại mình window mà xin mình để gì đâu तुम ना mấy hay room thế mấy room của ta hay bathroom hay room attached thì số lâu thế nào room attached số lâu cũng thế hay cũng 4.5 inch thế bathroom hay thì cái xe mình tôi cả khăn đấy cũng space phải bảy nó này tôi cũng này cũng là mà khăn room khăn hết cả khăn đấy hai số cũng là cào này rồi là hay 10 feet thế hay 10 feet thế cũng là hay rồi là room number A sao người ta thế one day A sana one thar room number 1 is sange hay là room number B đi mấy là two step first floor của đi mình tông step thêm mấy hả cũng là mấy tông giang là plan explain rồi đi cũng là thìเราก็ไม่ตรงกับหักกันนี่ไม่แต่ plan แต่คนละขั้นนั่นเองที next room เลย partition สุดที่ก็ kitchen window กันไหนที่งงที่ไหนขั้นน่ะcũngเราตรงthế cái hòm thì tôi cái này cái hòm đồng thế cũng là hay đi hay rồi đi window cái này thì nó không rồi nó window khác là gì thì chúng ta đi cũng là window cả nó sẽ mình đã hỏi lắp sào rất tổn thế mystery for rồi là sao window thì mấy cái đường hàng hoa này tụi lá rồi làm này thêm để mang gì nào cũng là first floor của first floor thôi à tuồng plan hay công tuồng gì hay cào mình hay 5 feet different này là gì anh em ground level để nhỉ cũng mới xài được thôiไม่ให้ขอสุปันนั่นแหละที่ที่ได้นั่นแหละที่ไม่ให้ปานตุการเหล่านั้นนี่ใช่ไหมตาที่อันนี้วันนี้ไม่กวยนะครับเป็นตัวคริสต์มาสคนนี้ทานโอเคตัวนี้ทานโอเคกังนะบ้าเหมือนกันขอปานตุการจุดเหล่านั้นสิ่งกระเสียงก็ตัววันตรงแท้ก็เนอะไม่เผาเท่ไม่ให้ก็เนอะไม่ได้มีให้6 feet เท่อะก็กวยนั่นเด่นเห็นนี่6 feet เด็กมีเท่อะcũng là 3 feet để step cũng mình đồng thế cũng ta gai nó cũng freeze ta bôi lên cái nhiều cái khen này nè nung ai hả này cái khen này mình đồng spell thế này cũng cũng là cái bom hay thế ta nào puna số mấy chắc ai bấm đồng đèn con lúng là bom mà mày cái gì cái khăn là bom thế gì đi chén thế được nè buồn đi chu là bom đừng thế mấy hay Berenda sao người ta thế ni hay cái balcony thế này ạ balcony thế bây giờ là 4 feet là tí hay extra bảo thế tuồng đi tinh đô mấy gần khó tinh dầu cày mấy gần khó cả số hàng thế này đi cũng là hay rồi là tàu cả bảng thứ này với mình còn room cả thế là different số cả hay rồi là hall room lệ hall cái dòng mất hẳn room lệ cũng là kitchen lệ bedroom lâu hẳn cũng là hay mấy cái này hả cũng là tu mấy puni gà mấy puni gan pungu puni gan ru puni bầm nụ hẳn từ tuồng thế cũng là hay
BC DC จุ่มตรงโรงกองแล้วครั้งที่อ่ะก็นำมาทั้ง floor กูได้เหมือนกันก็คริสต์มาสตรงรำนี้แต่ birthday function ตรง any fall ตรงก็เกน่าไม่ตรงplatform อยู่สู่ข้างจน terrace ได้อยู่สู่ข้างจน plan สู่ข้างตรงดาวฟองลงก็ต้องให้ได้คุณน่ะไม่ให้ขาดที่ pillar ให้จ่าเหมือนกันก็ camera ก็เทียมกงไม่ให้ขาดที่สิฟิตขาดที่แยกมีให้ฟิตขาดก็น่ะกระดุมเลยนะ9 inch นี่ก็น่ะไม่ให้ pillar ให้16 pillar ที่ก็ไว้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ที่ก็ไว้นะให้ pillar ตัวนี้ไปนะขาดสุดที่ก็น่ะอันนี้ตัวสังเกตปรามให้เดินระหักนะกุ้งหักนะซ้ำไม่ตาที่กระกันนี่กูเท่ที่งงประดายกุ้งกูเท่ตรงนั้นนี่ไม่ก้อยนะไม่ต้องบำก็หนูวิชัยทุกหลงนะตานนู่นไม่ต้องคัมปานีกูนี่ถ่ายมาแก่ออฟฟิศตรงกูนี่ถ่ายมาแก่ใกล้บราตีมีช่องท่อนี่สู้ดีนะบำเข้าตัวตรงเท่ไม่ก้อยนะไม่แต่ช่องกูเท่ก็ไม่กระกันน่าไม่กันก็อัปเดตนี่สุดนะบำได้ปะเนี่ยช่องกูเท่สังเกตปรามเจ้าลอยนะบัดเท่ฮัลโหลบายบาย Bye bye. Hello, bye bye. บายบาย Bye bye. ไอ้ปรามเจ้าลอยเท่ในสกูลกูบ่มีนั่นเท่จ้องได้บริษัทนี่กลงปอมประเทศกันละเสียงเท่ตัวน่ะผมน่ะกล้าที่สินเราก็ไม่ที่เฮาก็ไม่กวยแต่เท่ new update ให้ผมนำมาทั้งอัปเดตนายต้องเหมือนกันคนนี้เดี๋ยวน้ำเนี่ยน้ำไม่ก้อยน้ำไม่ก้อยนะsupport สุดแล้วโอเคบายบาย